এখানে তো আমরা গাড়ি একটা দেখা যাচ্ছে XU500 গাড়ি। এই গাড়িতে কেমনে আইলো এখানে? এই গাড়িটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের শ্রী তরুণ কান্তি দেববর্মা একটা কমপ্লেন করছে যে তার গাড়িটা চুরি হয়েছে। এই গাড়িটা রাজেশ ত্রিপুরা নামে একজন লোক চুরি করে নিয়েছে। তো ওই মোতাবেক আমরা একটা কেস মনসাহি থানাতে কেস রেজিস্টার হয়েছে। ওই কেস মূলে আমরা ইনভেস্টিগেশনের মারফত আমরা সিক্রেট সোর্সের মাধ্যমে খবর পাই যে এটা ওই EastPS-এর আন্ডারে একটা জায়গাতে গাড়িটা আছে। দেন আমরা EastPS-এর স্টাফকে ইনফর্ম করি। তো ওইখানে ওদের মারফতে আমরা গাড়িটা ডিটেন করে আপাতত থানাতে নিয়ে আসি। গাড়ির যে হারানো আছে সেটা কবে ইনফর্ম করা হয়েছে থানাতে? FIR করা হয়েছে? গাড়িটা FIR করা হয়েছে 6/5/2022। এমনি গাড়ি কাগজ আপনারা দেখছেন মানে কার নামে গাড়িটা? গাড়িটার কাগজ, গাড়িটার রেজিস্ট্রেশন সমস্ত কিছু তরুণ দেববর্মার নামে আছে। আপনারা গাড়িটা কোনখান থেকে আনছে এটা? গাড়িটা ওই তো EastPS-এর আন্ডারে, আগরতলা EastPS-এর আন্ডারে একটা জায়গা, লাল বাহাদুর কাল সব একটা জায়গা। গাড়ি চার মনে গাড়ি সাবনি गाड़ी तो फेनोमेन होता है गाड़ी तो उनका तो नहीं किंतु सुनो गाड़ी चालू कर भाई या फिर का तो राजेश बुकुन से या फंडा ना मैं या फमा तो उसका ठीक मैं तो करे मिनिमम 5 मास का जो गाड़ी नि कागज साबनि मंगो गाड़ी कागज तो गाड़ी तरुण देबबर्मा मंगो दा ये न गाड़ी न नारन जे पुलिस रो मत बहुत जाने रो मत सुनो रो मत ना चिले फरा न्यूज़ चैनल इसका ऐसे तो सही नहीं है गाड़ी ने तो ट्रैवल बस थाने से नारा सुई तो खान एलम मालिक का राजकीय का पुलिस से ऐसे गाड़ी आप लोग जो पुलिस आ तो खाने सुनो रो मिले हिम राजेश तिब्बत तब तक राजेश तिब्बत में चिले फरा तो मानता हूं जा तो सही नहीं है ने गाड़ी के एक ना राजेश तिब्बत हिना चालू गइता नाचिनि खरांग हिना सुन तो राजेश तिब्बत नहीं हिंसा कारण एमन बो सुन तो अनेकटा नु खाजे गाड़ी का खरसा नंगो बुंताय खरसा ना आबाय तो गमन सुन गाड़ी चालू बिजा ता 17-18 बছর गाड़ी चालू बिजा কিন্তু ইরো যে বর নিতে মা বেজাল তো মা তো আবো তো সুনসাই নি সুনো গাড়ি চালু চালু সুনবা বেতন সীমা না পাও তিন নগো বরি বসা তো সুন বেতন বাগলে সুন বরি বসা রনাই বরি বসা তো না বর ফেক্টর না সুন এটো বুঝাই গেল নরং নিনি মুখাই আনি মুখ প্রবাত্র নক বজাগা নক বরজি নিনি মুখাই हमने गाड़ी चलाना है सब गाड़ी चालू निकल बो ना राजेश त्रिपुरा दाबे रंग चलो होता हां बयस बसं का ने अनि 36 ने काय आके पुइला न फुंका तै मीडिया ने किचिंग संगनो तिनी ओ फुंजरा फाइमाने बागै हामबाय तै नरनो लामसगो आनी XUV गाड़ी इलीगल पोजेशन बा खगजाक मानी आबो NCCPS हो आं FIR फाइल खालायका ते आबो अलरेडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन खालायका ते आनो पर्सनली बो सामा दंगो जे नों ओ गाड़ी नो नुखाय जोंनो इंटिमेट खालायदि नि सामा दंगो साल कलक निसिमी ओ गण पुलिस रक बन टेस्ट खालाय माइन्यां दंमानि ते थांनाय सानडे 22 मे ओ गाड़ी नो आंनो दंगो पर्सनली लाल बाहादुर निगानाव चिनी खरांनि ऑफिस बस कांगो जों ओ गाड़ी नो ट्रैक खालायका इनफैक्ट जों ओ गाड़ी नो ट्रैक खालायमानिखाय जों टाउन निसिमी सारिक जराव नाइटुबि दंफ्रु जों ओ जागाव 79 टिला ओ जागाव फाइ ओ गाड़ी नो नुखा ते जों ओ गाड़ी नो फॉलो खालाय चिनी खरांनि ऑफिस बस कांगो थांगै जों आरो थांगै नवैखा ते आबोनि उलो जों पुलिस नो इनफॉर्म खालायका NCCPS नो ते NCCPS आजा EastPS नि पुलिस नो इंटिमेट खालायै ओ जागाव फाइ आ गाड़ी नो सिज खालायफैका ते ओ गाड़ी नो सिज खालाय NCCPS सॉरी EastPS थांका EastPS नि NCCPS दुबई फाइका न मो गाड़ी खाय आं आबोनि सिगांते कायसाको सानामु संगो जागाव ओ गाड़ी नो ऑलरेडी इंटिमेट खालायजाखा और आनो सरेंडर खालायनानि बागै आनो याफानानि बागै बाट राजेश त्रिपुरा
bo khlailiya tei sal kedekma romoi ulokhai ang nukha te o gari press thepajak chini khorangni ani ang phayung Ranjit Debbarma obono use khlaimani ang nukha ang salsa obono nugui since Ranjit Debbarma ani ang phayung talented charai tei bo ang tabuk saiman mani khai bo khumulung press club ni chini dofani khoroksa secretary ga ang ani nok ni nukhungni borok no saka je bo ahai khoroksa respectable borok omti jengjalo bo hoito saimania na hinang puila bono ani nok ni borok na ang warning rigrakha saka kindly please bono intimate klaigrate ang bo bono dadak sidak saraglia je nang obono ta khlai dihine hingai ani nok ni borok ani okok no khnaui bo Benjamin ni bini bufa borong gunang bono malino bo ani nokhung ni borok bai sinijak intimate khlaike bono je Ranjit to ahai je gari case klaijak o gajno se press thabai goi tongo abo sini dofani bagai omsi important media boigila ma borok sao o media sini Tripura o sal ka ham tui phainai o chini khorang se ka omti hai media no ni bumungoi allegation phai thangani ni obo intimate khlaijak haifano abo samane ya golo phano angila ma mokol bai thangbai nukha Nondonagar area bo 79 area bo teni ni even Champongnagar lama o anglai pru angila ma ogari no press thebajak nukha bo abo to tabu IT selo thangai abo investigation khai footage deklai abo saiman nai mo ta ang just an mokol bai thangse abo kubui de changra de abo aite so tabu ani wan sumani kai ang to keboya ani takhu Ranjit Debbarma sabo bai thangnani sabo bai phaina I have no right over that but ang wan sumani khai bo khoroksa important public figure bo kaisa case manjak gari bai Rajesh Tripura bai bo privately associated mano no problem but mojo gari tije bo amti khai berai tongkha te obusimia an mokok samani proof khai je o gari je 22 tariko bini office buskango manjakha abo belai no ani khanang mani haite so ang saimanya abo to just speculation je bini personally kuno business interest tong bo bai tamo relationship tong abo to ang sana thangya aban matter ya but o jagawa ang sana thangmani khai je o gari chini khorang office ni buskango manjakha te ang police ni interview NCCPS so ang to bising thanglia apru afro ang interview bini logi khorok ni tongnai boro clearly saka je obo Rajesh Tripura bisingo tongo bo chini khorang office tongo it means bo a chini khorang office whatever reason bo thanga abo bini rights tongo an kuno sabok sana kare ba onje samaka abo tamonu khabo samase abo to police no masing sine tangirom dia but NCCPS FIR klaijak tongo ga ang norokoi to wansu kuna ang tangai media o kok saya tangi mano ayo investigation officer ano clearly sama tongo investigation tongo openly kuno comment ta khlai di ini ano sama tongo so investigation aba hamper ngo ga tini ni o media o kok sama ba ang sana musung ya phia ba gilama jorao abo sathai bo klayo abo public saimana nango abon bagisa ang tini okokno sanak layo noroni besango ebar ang je saima mani kha ang je furu nukha afuru bo same driver no chalogo so driver khai same no different time borok continuously Ranjit bo use khlayana ang nukha Ranjit bo but Rajesh Tripura bo use khlay khorone ni use khlay abo je permanently bo use khlay ka amtiya belekhin hambai okokno sungmani bagai gai ang bo kisan nukha ang tabo follow khlaya je bo o XUV gari buskango busai sabi rokti jak so bo obono claim khayo je ogon bagino o gari pini hinai te kaisa jaga o saga bo installment payment khlayo bo down payment khlaiga abon bagai bini o gari hini bo claim khlayo phiaba ang kaisa sabi snamai gari ketal buskango busakhaino gari aning thangya abo lo abo saya amte ingkai sabi koto koto snamai bui khabrum gari ketal buskango busa oi photo busa gai gari claim khlai lai khamu so
bo a photo rui bo je claim khlainani o gari bini obo legally abo correct abo te kaisa gai bo je down payment khlaio installment rekai ne abo bo ko paise sao bo arang boro mankha public abo baike saimanai bini account aro rangri thango hini je bini thanga abo buya te kaisa kokhai tabu rom di nogo nukhungo bufa khoroksa kaisa bini basa khoroksa no bo gari kaisa pai rikha bufa joto rang phan rithum abo still a gari ni malik he basa jengo aite so question kai nan pula question ko gari ni malik sabo so gari ni malik hai abo kai Tarun Kanti Debbarma sabo rang rikha riya a question o jaga phai je mai abo a different question ta kata te kaisa ko khai abo Rajesh Tripura ni rang hine abo kuno proman kare abo pin account ni thanga does not mean abo bini rang so rang ni allegation ta abo kubuni gilama case ta anga a case na jaga salaina ko gya almost not only 1 crore abo almost 2 crore gari rong ni bagai tonga abo liability abo ani saka waru Rajesh Tripura ni kuno kuno kore plus Rajesh Tripura jodi asno guts tongai bina asno khomota tongai botangi bini bungu gari pa yanro wan sugidi naikhe bo paimang khamo bini bumungi bo o gari no bo use bo khlaina naigo buini bumungi te mungsa seng khai bo aboni ungo bo khlaina abo buini bangra o silai thonma hai a hinstin kok boro sama hai so Rajesh Tripura ni je claim khai mani photo uri oi je bo down payment khlayo ini abo lo abo accept khlai abo be bona rung mani abo na bo ani bagi abo just ani bini hambai group tongo bo hambai group ni proprietor bo hambai group ni ko bono manage khlayo a jaga to ani kuno kore kuno business association kore kuno relationship kore but ang bono help khlayo bono subawa ani ang phai ni saba ang bini okrai se bono gilama koksungo ang bono gilama guide khlaka in fact hambai group ni employees rok no ani account rong ni sa ang borongno rang rok transfer kari ka eta bano rang rekha ang gilama ang bono subaka bono advice rekha kok business ideas ang bono gilama rekha hambai ko but officially ang hambai group ni account control khlayo but business control khayo no just as an advice similarly ani o jaga o tabuk je jingjalam o gari rong noti pani business noti o jaga o Rajesh Tripura ni kuno partnership kore o jaga o abo fully abo ani abo gilama case tongo abo gari ni bagi simya gari ke just kaisa kumni bo tongo abo police investigation khlai tongo ang abo openly media o sanane musong ya o jora but bono against to case raja ko Rajesh Tripura no o gari rimani khe boano gilama samungo subaka ang bobai 2020 ni simi almost bobai association ka in fact ani nogo bono tui phaine gai ani close friend DSP Tarun Debbarma ani nogo tui phaike engkai aboni ulo khai ang talsa talnei separate tonga ulo sangte wasa malai phika te kok salaimani bisingtei ang Rajesh Tripura no khabini talent tongo especially bini official matters rogo loan banking projects government schemes Rajesh ni skill talent ideas gilama tongo hinga ang obono nugi ang wansuka je bo high talented sarai no sing thansa kai samung khlai kai dof hane bagai sing gilama kaham samung khlai mano obong kani wansung mane obon ti bono in fact ang gilama health rok sanka in fact bani import export license MSME license omde gilama official documents ani bilama loan ni processing ro in fact bono khlayo maximum bono khlayo so o samoro khlaina ne bagai in fact bani Innova gari use khlaika ani resources ban nogo maisa ka tongkha as ani family member ge omti khaino bono bojefro gari to ang personal use khlaina nango bobo ayang yang thana baik as a respect with respect bo bayang yang thana musung jago gari rok langai saka okay tege sakari nahal di ngabo use khlai di okay nini office purpose ni bagai use khlai di but abo mane je nang nini thanga o ya ita nang official purpose je gari abo nini ya nang saimano o gari nini ya okay so nang abo nini official use khlai mani ya golo nang ano back khlai na nang abo ango saimano nang saimano abo namo case rimani khai obonotia o case khai abo gilama jengjal tongo
especially rangni transaction tei ang abo details sana naya tangi aba police investigation ngi tango huge mane nini almost 1 crore plus nini truck gari rono tekai it's almost running into 2 crore plus the huge rang ong thanga bo mismanaged like a project no gilama samung bono rujak tomani abo bo mismanaged like a te bank ni huge pressure phagani sakao after sang saimano je bo uklogo samung hamia khlaina nai tango in fact ang abono sananayo ja ang bo gari gilama paikha ang bo photo ma bujakna as part of formality but kebo ang kuno samay a photo rono je khati hui toni hui newspaper o claim khlai ronani obang imagine khlai mani so ang sanane ma ka bini kaise premeditated plan tongo ja ang salsomti khlai na bo gari ni document rono ko forgery khlai ka sorry they o XCV gari no khai to bo amti khlai man liya but bo abo indirectly abo claim khlai Rajesh Tripura bo to lorok saimenya borogya is a knowledgeable borok but bo ang saimenya tangai bo photo phunugai bank ni transaction phunugai bo gari no claim khlai na na abang saimenya bo hoito wansukuna je Tripura ni public rok boro rok kunu siai hinai ete so abo jodi no bo wansuk tongkai ang bono koina jongo ang phayung that is not the right way te ang ani ang phayung Ranjit Debbarma no bo ang bono koboi nama sungo as my brother as talented borok nini talent tongo but don't misuse your power joto ni kaisa limit tongo nung jodi wang sukai nung joto ban fight klai mano no tini Tarun Kanti Debbarma nung fight khaina ni ang albai bo chai mano ang samung khlai chai mano nung ang kun khai fight khaimaya I have nothing to lose so ang bita khlai di nung do fani bai kaisa choose khlai jak borok nung samung kam khlai di nung o jaga bo nini power nini talent no misuse khlaina tanai de obo kani ko XCV gari khai takphano ko NCCPS abo man thangnai abo ni kaisa of formalities tongo abo kha IO investigation officer bo kaisa tabo release order mario abo report mario so o gari obono kono release klainan bagi abo court order mar honai ge court sogi ke abo ang bail petition klai abo nang mati klai abo procedure if mobo police ni investigation klai o jaga bo kuno dispute nu ge hangkai abo straight release nai kai tak jodi o jaga Rajesh Tripura jodi kubuni claim to kai phaimano ngai khai regular angari manglak aita but o gari ani no hangkai in fact o gari ani hangka o sis bongla khamo police to abo ani ang to police no beton ri ankop to sorry abla abo ha ngai ang je kaisa complaint rikheno police je gari sis klai ka bia police ni credible evidence tongo je mo gari abo ani te o gari Rajesh Tripura ni bar saimano obongi ne sis klai ka but oboni bisingo no bini jodi still boro once go ja ang dol bandi phainai ang ani media dol ani dol no phainai tui hai khlainai ang saimia bo khlai mano but ang saimia bo abo jide de mano mo yes mo case khai ang in fact news no kha aita bini no go read khlayo hai khlayo obo read khlaimala ang saimia but ang osong saimano NCCPS in fact ani tragari khokjapurbu Tripura ni joto PSO no be alert khlaijak tung mo case mo already abo joto jaga sajak tung PSO je o gari khoksaka please obo manke sis khlai de ni joto jaga intimate khlayo kha khlaika ang kha khlayo o notice by thangna ne but ang ja abo saimano abo ya do mana ang just associate khaima kai if it is Ranjit ani takhu Ranjit kubuni case tongkhai ta abo tang saimania abo to kana rate ma tam khang saimania but mo case nino at all tongkhai ekmato o gari ni ting man te kunong mai ang just abani speculation but abo sa ang kono dagi ro ka huai ma ang abo police tani kokti solia eta but yes ang mo gari no ti ang NCCPS jalokha ang authorities no abo ang in fact ang SP West no bang in fact ang boy personally thang malai kha eta obono application dikha obono case no te so por saimano Tripura ni joto kono at least o area bo joto borono saimano eta o case ni bebaro so abuni tei phano engo thang mangkana but abo sa ang dagi ro ro ya but ani takhu Ranjit ni kubuni case tongkhai abo lang saimia abo bo tangi thanga abo saimia but bo jodi allegation khaiga je ang koksil samar nugo je tokhirai wakhirai thangai pungkiti tokiti roka thanga bongo abo that is not right abo boje allegation claim abo haita boje abo false allegation tui tongo borokni bumungo
bo sai tongo bini bisingti bo jodin khlai tongkhaiba ba kubuni media khlai tongkhaba abo false allegation aba